Ako wationi kilimo bongo yo Rais siasa na utuboro wa turidu ya Ndiunga ya Rais William Ruto. Dene ya county ya Meru Ndiunga ni ambiriria ntere cha bore tiania west ya tatianis ntugaroyo ikethereta ntere chia Embe Central South na North na kuna mirandi kathumba ithire kiruru na kuna wiriro bwana arakuonde ata Ndiunga na kuo kwithira bakiona witina mbere na kinya kuingu kwa wirana kwa mawirana yamwe yara president ithire aika kiri Ndiunga ingi chokabere ithire tiakia ndene ya county ya Meru ntugaru arenya siasa lisionekete kumatakiri Ndiunga especially ntere cha mikindori na ara akaribantirira bonekanire kwithia gavana arie na munini wa gavana akirungama kwaria watuga kirindi kionze kikethira kimuyukia na njira ya mwanya arampuru aburie thire akia munini wa gavana ndaike mwera kwithiriti yake wa kwariria karibantereira na antu bakionekana kwithira bakiwirirwo ntu burabo neno tukuburware burabo ngwate kwariria mantu rabeta na mbere ndene ya county ya Meru tukarware ndi na MC wa Muthara mheshimiwa Uredo Murangiri na ndi na MC wa municipality mheshimiwa Kale Mutethia ukiarania na batu tukuburware tumina namba ya 40188 turi live kuri mutandao wa Facebook turi live akinya kuri YouTube na kithron kithoma ntumirishia kuri tuwete na mbere na mubango wetu kuburware karibuni sana. Thank you. Wow. Caleb, ntambriria we really atakinya mubango na yo bana. Aba very the other side. Mheshimiwa Murangiri president ya rekiri Ndiunga nara tianist nara umite na we know siasa imatrebo nene bwana. Kwa tre mwangi mno gavana nyana iriru aria but mbere tukinya nau kwina mirandi kathumba president ethire akirura ntuku ya ruare kwina kintu new Ameru barona kana no manto era tu Ameru batwire kwithira baikiro wera. Thank you so much MUTEMBEI. Ruare mbere pio kambwe iboya nontu president na ire na iboya nontu bamantu era yonde arethete kubwithia na miradi irarethetie kurura na kiwa bakabwithia but unfortunately yokia kwenda kwa ile kwina mantu yangi ya maingi muno era atumbite kwarirwe na kinya ya moyo yaraba kwariria imantu yariete yechokerwa so mubango yoyo wa president kuya ndomba kuwa ni in vain completely nontu Meru kiwa utembongeli nini kuya kwawe kwibira kwatethia Meru but in real sense kwina thina ira irio chiongwa na ira chibati ku address wa ni level ya president o Meru o Kenya yonde nondo some of the issues ira address ite ni issues chi address kwa inya level ya MP so nti kuona kwina a lot of PR ke kuliunga kwawe but teka kwende kwa theri kabisa kwina yara ya makai tutethuka for example ngona na kurura nyumwera ira ya ikwachie jere kibirichia nara ngucici sorry nyumwerera apparently nyumwera yambiriretie munyai ai waziri na kurura kwa wenti chekethera kwibyo kutuongelere nontu nyumwerera areo na nyumwera ya bangi kwithirereo waita barabara ere mulika imbonete severally kirwa ni kwinjwa na tukethera twina maraita kuo na equipment ya kwinja into ya bira. So apart from bua yontu ya thoko ira kethire yontu ya ire kenjai ambayo icherero ikabwithwa nda mpango ira yo anjiriri twike baki na yo tawa economic stimulus program ESP eunio imwe ya mbua mantu ya Meru tumbike kwithira tukiona Meru program yontu wa wakirwa mathoko na imathoko ya manene kana yatumira mbi nyingi agure thoko kende yatumira 150 million exactly so thoko yontu ya ira na ingi nonto every sub county ne are thoko emwe ira yai so kangetereo ne atali Muthara unfortunately nte kumenya nonto ntaibwa Muthara ke are rwene mo lakini ngomenya kwe thoko iraki through program ya ibadwe ministry ya agriculture national government so probably that's why mbwa bateme aririe but ne atali kinyarira ari mantu ne ara ko area rera kware na annual nyumwera area ya Meru Central na aririe nawe tamathoko ya yonde na Muthara i thoko emwe weterwe amona na yuinge chake njai kangeta and the rest so ya mantu ya mwera ya tethia community but kwina yara yange ya barabara ukuona barabara emwe ni kula unjo ya ile nyaingi ya thatu so
there is both siasa kuo PR nyingi na kwina ya makai yara yatethia antu betu. Wow. Mheshimiwa Caleb, president ya Kethira Ndiunga North Immense na Central na South ni tuko Jumamosi. But now mbere tutire ya kibira bwenda babwe maybe kuona bikibwithika kiri rotero antere achievements. Overview ya Ndiunga ya president kiri first day. Uri mutongeria na wena Ndiunga ira president ya yite. Mantu ya bwithikite wari uri mutongeria iya kuwiritika na umbo ya maybe percentage ya nate. Personally mbere ambuge ibwaga tembi gutwitagi garwe siasa narua na mbere mukari wa Meru na Ketheke tutrombe kweja kairike na tumbi kwaraniria but we are humbled tatu twakanyagaka na inkogura na twina my brother Aurelio Ndiunga president uranko mitegera na nkamitaga ndi nyani ngo mukari wa Meru ngo appreciate some of the initiative that ya kama tujaja mbili kodidwa nonto ugejo tegera manifesto emwe ya President William Ruto yari one agachwa mantu chaja affordable housing adithia na through that program together tukiombe guchwira a youth ngugi na ukajotagera within 1 year a president akiombe ikweja agatik one of the promises ira ejanire to me MUTEMBEI. I don't take it igi siasa part of it. I take it like him turari so much focused kwikia kwendi go achievera ka kwigintu akwenda to achieve ki promises iria amekire because one MUTEMBEI ituga na siasa to make promises and we never meet those promises, lakini ndoke jikona president to amberia the footing you amberia yo commit those promises. I think to me I give him I will congratulate into kebire kwigintu kyarirwa ja ira kura usire kurugura wa ingosisi ingosisi ingwetekeria au mheshimiwa uga nedithitwe kagita kawasiri but ndeme view na different version nije gwegwa kana kwi now when the president himself akweja akamirugura akami commission akagwana ndi kuma narua nkwenda eje rugurwa what augire narua about program ira na ugire aga kaingi au nkwenda mheshimiwa erewa apart from kurugura akona whatever has been done it is perfect and it is good. Naona gintu kijaki kijikwa kwa kingi Meru it can be a benefit enene kimukari Meru ko kioni mantu jaja adithika narua ge president kuja akarugura membi aga commission ira cha adithito mheshimiwa na mbuge nyanjirira cha adithito cha still because kunjiri nyingi cha adi cha kwa na cha rungama the moment akuja akachi commission kaire I think there is nothing wrong as long as nanda go check kila life kairia gutia moyo so kwambire ko Ndiunga wentio mijukia. But mheshimiwa Caleb, does it maybe require president kuya launch kintu kya launch ito rengi tikwa kwina MPs kwina ntubange kwina PS Meru kwina mawaziri but umbo kinyithia mantu ya maybe kire president ya launch ndo bingia fresh. I think being a national project na hii project imwe iria akwenda mea tugagi politics kintu kira kia thithwe in the dark does not exist. Ija ukaminchiria mwalimu mundune atimeyadhano okamu minchiria ritho mundune atimeyadhara au muminchiria so ki politics everything should come to the light na Kenya president wengwa mimbi ombi kurobe meanjirira nyingi thithawa tembea tutikondikwira ni thithawa na funding miuko yetu most of the project ile thithawa through the funding ya other stakeholders na other organizations na kurobi to other countries na ndino kwethirwe njira jere ku commissioner wanarua tututhithia na tax yetu ya but I totally agree kwe mantu jamoja atibati kweji ku commission we president but now being a national leader na kweja na part of the program sirira leo itirari kuthithwa nkaigwa it was okay for him to come and commission and maybe take the credit at this time. Mheshimiwa Mragiri, Meru nithirite kujirwa ina mwanki muno yo kisiasa recently na nyotha hii no yuiko kombeka maybe president ke yite kende nyo cool temperatures chisiasa ire ti Meru kana no withire particular no but kuna temperatures chisiasa inene muno Meru but why president at this point woni Edward Kambwe kuya kwa president tekona kuyite ukuleni temperatures chisiasa after all kakombe kinyotia chitetie nkuruki
nontu I recall icho indona president arwami na muthomi njuki na MPs batharakanithia na atongoria batharakanithia be amwe be bonde bakiarakia after closed door meeting na kauma atongoria batimenya kwithira baitiria president maendeleo kienine. It is unfortunate itiumbika nontu yara maingi they are just political statements ira chithaire ke happen, lakini onto yatharakanithio baretire ko tuika governor na MPs na atongoria bangi including senator by na closed door meeting na president na barire mantu atharakanithia na maendeleo yara bakienda atharakanithia, then you can be sure ibayanire point chiumbikia kwithira chikathia atirwo nkurukiire ikwayanwa Meru. So kwithira president na yite na kuona munkiura yu Meru na tayukia initiative kana the national government te muntu ayukia initiative kuria na atwa itari twitite kwithira antu bakaria atia. You see, president, governors babonde, MPs babonde, nuethe batwe, nuethe MCAs, nuethe Kenya yonde. So kya kwithira kuyana baraikanitie matumo na naitite ubaliungira na abati kumenya na atia na babarere. So ukya kwithira wengwa mbere metho ake mbonere yonte anabo kari I think Timau na abambiririe that area. Mbonere antu bakienda kuwira rendikiri kana kuringa ichali no ntu barendikiri abakiria where okuribwa what happened in Mikindori. So do we really have tomba kuwa mbere metho wake okethira mantu uyo karika what is behind the scenes ya uya rayo karika mbere yaba menya usi nya anabaile bakiru ya no ntobo ezi mare abau are au butumira na kiwikania nkundi bwa ilanetie na abau arwami au no buikania na ara abau aita, lakini uri ona boy bo kinyalebo nyankundi kenda wikanua mbere kyau. So it tells you a lot. Kinyako mabarere okethania. Yes, I know I won't mention them, lakini kwa barere okethania. Exactly. Now it tells you okay akwithira kwina isi today nyoge akwithira una my brother kana mundu na mutano ina bena thina bau akiobo samon abwire yu yankwenda bumbira thina nyoge akwithira ko tele ke mutonyo ko aita bukarende no emethene mono ntubo imuse aita atia. So I don't want to say that kwina anything good in terms of ngwataniro Meru that will come out of Ndiunga iraiko actually ke umbikioti. It is a show of might kwiboba ku mobilize kwi wakurara ku mobilize anturu ngani akaria na wirwe onge nu akarara ku mobilize ngani akaria kana ndaro amakwaria ndingirwe mpenkurukie barabangi. Unfortunately it will not be about the people, finally it will be about you and showing the president that you are in a ground. So nte kwenda kuwa kwina anything much umbikia kuonekana in terms of utia Meru watanirite nkurukie burerare ke umbikinya kwathukana nkurukaruki bungi na buo kwibwo kaleba weta. I think president ntare ani some of these things ira kubwithia chiatethia muno na imantu ameera ya kwapen but nte kuona ni ino ntutubati weta ku launch tukari launch barabara dimwe ya ile ya thatu kana project. For example ngona arua radio TTI Mikindori commissioner is okay, but that TTI has been operational for the last I don't know how many years, more than 4, 5, 6 years, almost 4, 5, lakini da ire kururwa kana ire commission we president. Other things kwina nyumwera yonto ya TTI karumo ne twikire kanenkerwa alab mantu ya IT na ara anabeto batu ita kuthoma mantu IT. That's a good program and it is a very nice program, but then some of these programs no ira wona batu na nyagavana sometimes to create witikaniria tutumbo to eta ira mwankarira president ake ya Meru after a long period bua kuma arathurwa rire ya ewa wita a development tour in Meru the first time after 1 year and 4 months kana 5 months. So twamwetera ringi after 1 year na 4-5 months tona interview au mbige gwithira mbere the next election ite kuya ile kana ya thatu, but itara kibake ntona kibake Meru munoni na maendeleo no kaendelea because na delegatete kethira i laptops ire ikwiro ichite kana computer ngiri imwe MP akanengerwa ngoe kubanga bura computer ngiri imwe ikeya na ya tanto na launch. It's very easy na no yo nya tuona sometimes na governor tukiria witaniria that twamwetera mwanka tukura korone ke ya muthara kenda muthara yona maendeleo tuma murangeri na bikai bila inene
yonto ira ita damu dho iwo tapani bwedi eyo achio lakini why should I wait owe wiki achekie engiriana kikundine kana ngirima na ile na icho maendeleo yara turetete so ya moi PR itubati ko ni ya PR toka inge yangu Mheshimiwa Caleb Christi kiri timing ya Ndiunga ya president overview mantu yayo nde ni atuyone yakari because nukuona burabu karekire mikinduri nukuona burabu karekire ntere cia Timau na Arora and tomorrow president netite ntere cia Chiembe munini wa governor na governor batikuonana na munini wa governor for example ena backing ntere Chiembe na Arora itukuona ntere burabu karekire mikinduri. What do we expect tomorrow maybe kiri misafara ya president na tongere Meru? Is it timing yembe ya president kuya kuna temperature zikariyo? I think the timing was not good, Keoni, and I agree with my brother 100% in terms of what we are going through jatongeria ba Meru na status ira tuino Meru nonto ukejotegero timutongeria ke categories jatongeria ba tuina che kwalia category ngi waja KMCAs tembe na babu bwije UTMCA ukwaranira na executive very few waja ke Senate I don't know the relationship with Senate na executive county government. No, it is in black and white. Nyo no kumebateko hata nina. Wajaki the national level enge the MPs, the governor. Wajaki the other part irana ande guitira president ngoge the ba CSs and the like. Otiomea the relationship ore kari. So ke uni uran kodogane na ora kuringi kara. Na my thinking was president aringi amba kuwat guita tongeria. Au munangiri uga. Antueta keni kuganga tutafanya na andu barakura bafanya bate kuwatana nya batu mimbikoro ekathi kenda kwithirwa kwina coordination injega RCS mithika ena project a national agriculture ire umboteithia Meru aga delegate king governor aka nenkara governor akethirwe part and parcel committee no tunwe governor emi nenya kwi resources imwe chikoshagwa ukethiria thaira tukwaraniria executive registry cha Meru that the assembly na executive na tukwaraniria na national kwi mantu tudelegate na tugatethaniria na budget ira twino but na ndetha hii we can't even be in a position ukarande tuganande ugwe MP project yeku na county government na MCAs jireji no bodithie bwe buga cost share that project na nguru yonde gachoka ke mwananchi aketha no onai okume bongugira that I tell you it will be the normal the normal course as it has been and it will be worse au murangiri uga nuntukeja gwita na arua ngavana batikwaraniria munini owe and I understand the status in Igembe yombikuithwa very bad nujikaba tukera nama thaimutra gakwira nama Igembe rojo yombikuithwa was athami kinduri bakugira ngavana rojo na munini oumite Igembe ikeji kwithwa antu bari bakuwa ben batigwiritwe Tira mwana icho less than a week turonete icho yes. Ngarewe and deputy governor ekirwanga ni kuritwe ni kamati so uringi umbikana governor baga karante and deputy uni romba ya kwasa person tikuendana kweyo witikairia tembe butiendana lakini abo gitanira ngugi bakarande baka form working relationship yabo bairi baka umara baka kethania itone tanto baba ngi bathurene na bakethania itone handshake kibaki na Raila arandi guru onteri kwaragana but for the sake of the country baika their interest apart bakethania na ruanga bana bagakethania munini owe I can tell you ithirwa igi ntugi solve half of our problems and then tukairaniria assembly Meru na twititina very critical na ingwiri tunalo twititana my brother urawiki urungamirite chairman wa implementation na ndungamirite finance to make budget Meru indi tutikwaraniria na executive it is very important ukombikana that relationship ikethwa is cemented neti cementerwa kieni netuirumana na ronkuona kimi chairman ya Rais utuno MCS bara recognized as MCS because recognition yetu MCS netungitu kwandikwa tu part and parcel leadership ya Meru lakini ugata na president ariuga MP akauga CS akauga PS akauga governor senator lakini akinya KMCA akaraja mtutu wetumi
no what tembe. So I feel that when we are talking about the leadership Meru, itubati kuidwa inclusive all elected leaders. Na kwere ada kwa mtu obati we kwa akwina nya Rais ni MCA. Nonto MCAs ibaba kwerwa imbie kuendelea ground. Ito imbie kuendelea ground ni anto ba inyazi mwe. Nice, kitu hapo sieta wako ondi na chini. Sisi tuko kwa kiwandi chetu, but we don't have that responsibility ka tutaya wa that nyamwire kwithura ri tukiara irimbi ongo kuendelea. So from where we sit as MCAs tutigwa to appreciated, despite the fact that nyamba budget irabo tumira Meru thai, it is through the MCAs irobo kumba oversight ya Meru, it is through the MCAs kona nitu kwenda inyala tu kuigwa a little bit to get involved ke whatever is happening na iwi te happenera kieni netembe iki closed doors anto bete bai kanende bali bera neuma na ru president atumira antukwe wae mwe onde kenda thithia mirandi ya Meru ndaromba acho antukwe mwe ekukariria atongeria ba Meru abariria kenda tumbo chokia dignity na heshima irai kwenda Cameroon to Meru itene heshima. Wow. Kwa kitu kwenda kuongeza kidogo tembe. Mantune haya ngwatanirwe Meru mbua yari Rais na uare onde na Kenya twitwichie yari namba 4 kibaraba mwere kura nyingi. In short ikuwa Meru is a big voting block kana ne area ina kura nyingi kana is a vote rich area. Na sometimes kana itarimwe muntu yonto ya Rais Jesi Meru ya tongorie kuma gavana mwanke MCA bonde bakethira bawatanirite mwanke MP mwanka senator and everyone else mwanka women rep bakethira bonde bakiarakia mwambo yumwe antu bau bachumura inya Rais muno na bethira bakiaria bakathikirika bunene nkurukaruki. So sometimes muntu ya Rais no ethire kinyawe mbua nkoroneke akienda aturia tukaribu tukari kenda tutekaombe witia birabi kwendeka na kanku example imwe antu baungene kana bawatene you are even a threat to the leadership nontu bukethira bukiara kia mwambo yumwe dendo rika na Biblia ene munara yurayo ari wa Babeli antu baraka bawatanirite na kabendene kabisa na baenda ukinya ki mwathani kenda baumba wita kibira bakwenda na batu osota iramanto akwi na mwathani ya na mwathani ona ngwataniro eyo antu baba umba kuyo arandi bura itreka abaitre atia kaba thuranire banjirie kwaburia meambo mwa munara yurayo itatia maono yara yari ya amwe. So kinyai you see siasa no kwithire probably Meru oya buro kuona Mount Kenya menya turi aria meambo eminge muno te umwe antiri turi aria unge akaria so mantu yara mantu political. So generally no kwithire inya Meru kwithire yaragene bura yaragene ni kuwirwa kwao kwa inya munene wande nontu utirio kithira yuntu yarera twaita na kurwa tongoria bakarande amwe we itirete akiwa kambetere mwathani ntethia biranga itwe ne antu bamumbe ku deliver we yabatu igotethio baitia kabacharana duari most likely nontu bwa mantu eu antagonism yucho kareo governor atekure kwa itia boya MPR wa manwe aitia nwe atuika chale kingere atiomba witia boya no kuibwa bo kuwa embe bura kumbikio kararu mantu yara umbikio kara so komba wacha muntu akarwa ma arie aitie noi netia nontu focus ya antu ba ni kurutana nguo bongwa ni ndo ikwelania maia bongwa. Finally Rais ariuma akiwa woniteni moi nibo baremero iweta atia iwetia ingwataniro yo itembi so lakini wengweke kaudha ya baba ange na wananchi ni kauma ngoroki. So you see no worry ni nontu kutea na but tweet break no titu kwenda weta break tumena dake mwe tweet break bonera ngavana akiaria interest ya kirua kiwa akicokeria Rais nkatho uramutethete kuruta ngwendene Meru ni collected ne new sure bora buinge Meru ni yena itengombira nyingi kulukira president you see Meru ni ajibete bonera kuringana ngavana. It's unfortunate no kankorie kintu kimwe duare president aikuo we mwira aibu ya no tebio witia ikumanisha katwaniri kwibwo kwenda kwira ruare ukia kwenda kwa ilia thinera twinio thina imombu inya president atiro no mwira aitia o belt ye kumatiania wita mwankembe the northern grazing zone ngombe mbi no kachieta ontuko no kantu bakurawa uti muntu wakuweta yau actually ntaigwa governor Meru awetete mantu northern grazing zone
tichekethera mbua ke tiro ya kete party ya Meru kana whatever na indi kana me ankarira gavana ari munyari gavana na etawadoyo o ari Isiolo ibetere na baruta me anke Meru ekinyanto inyabatheta muno lakini finally me anke ruto buraitete atia batru are me anke Meru inya gavana etwake akurua me anke northern grazing zone atiwa na ataria muntu nkamera ike anto bakaurawa taibu aretini echo the last thing irabwithia anto barabare 60 baiketua manyani eitara munya batrenwa baikua nona bakanenkero bunduki cha thirikari na ngari batwa kuriano beko ya kiraitu na barutere be abaria twetheta twi unkuma MCAs tweta bachokwa gavana abachokia na kiatho kinene muno ndumuru na u abakanenkero ngari ona ambike enda bendelea utethia antu betu na inyang'ombe na ambi itikaite ringi unfortunately icho na abarutire ringi aua arenda batu okarakia nyumba cia thirikari na into infrastructure thirikari so ukaure infrastructure thirikari nyumba ire county ire araka gwire kaugira rugire yi no katwa megira rugire lakini utuko womba wetokethera kwina bandits number 2 titles irio twina kithaka kinene muno Tigania East and part of Gembe ute title anto ba tukia kwithira ute titles muntu munda yurate wawe na ibono ntumi unde tukwendelea ochuno mwankatha the last time ira president are aro Isiolo ara kambe 78 chibitari ira bakairwa ayeto commission governor Isiolo awure ibaitero ka sub county au araba guwa baitero sub county Tigania East imudhara ward na inde Meru county utimutongoria okiraria against that na wenya kambira yongo inya itatikirwa seriously that imudhara yuri weta wedra jeshi rire kuyukania uketa ukethira Isiolo is benefiting no ntobo kwithira ibera ibaya nite githaka kya jeshi bakayukirwana baba inge nkurukie Meru kana bakawa ndio advantage whereas githaka kya Meru so there are those things to batikwa barabara Isiolo yongwa buare wa itoteta ndaibiru antu bagenda kwa ndanya mpempe ntaigwa muntu ako ntaigwa rais ya meareria so ninte kuona akakwo uinde mu muthara ndate thoka muno Ndiongele rais watele mheshimiwa tuchoka kaleba ni weche wa finance watu irekethia Meru yo number 1 kiri ukollectibwa woti no turura Meru iringite atwene kire mantu igimbe chakato ekanyaka choke break ture murando ya biashara tuchoke nyuma ndeka inkai auga no gotwa mabati ja kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na magurija kuguna mukojo waku tore na mabati muthemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited ere kithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegurone Kenya kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu Tikafagara. Mira ni mutu. Nakoro tikafagara. Ona kafodho ni shoge kwe. Halo, tature tare kamera yanga no na yangima. Teke. Kafodho ni shokwe. Bare baize ate kavagara yankima na chapati ishire mbere. Utirete nkima ya kavagara ukauga nurete nkima. Chapati kuthongoma. Ankima nayo. Ndukene ugetie mutu wake. Usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kavagara. Etia kavagara. Panda
Enda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV. Love it. We wish to welcome you to the Meru National Polytechnic for our January 2024 intake. And you are all welcome to take our courses here at the Polytechnic, and we are ready and eagerly waiting for you to enroll with us here in Meru National Polytechnic. The Meru National Polytechnic invites applications for various diploma, certificates and artisan courses for January 2024 intakes in the following departments: Electrical and Electronics Engineering, Open Distance and E-Learning, Odell Center, Computing and Informatics, Agriculture and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Applied Sciences and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design. To apply, visit our website at www.mnp.ac.ke or email registrar@mnp.ac.ke. You may also visit our admissions office at the Polytechnic. For more information, call 0719 347059. Meru National Polytechnic. Technology for innovation and development. Bwana tubeta na mbere kurumira mubango yo Rais siasa na kiri baraba to mantumiri kiri mutambo yo Facebook kwina Ronald Weche ariwa arega kuromone ariwa ne at MC Club abangite na njira ya kuma CMC Motors weta koje ni unto njira witirika ni kuthuka bonene na kinya street lights ni chiathukire kwina mtu wetu wa Phineas KOC ariwa mape with the president because tunataka maendeleo ayo mengine hayana maana. Kobiendra ka walo wero much greetings to viongozi. Naona my young brother and future Tigani East MP Murangiri Aurelia kwa chonjo sana. Kwena Charles Ndiunga kithenji ariwa, it is true that the president has done extremely nothing and the solution is just a change of our voting line. Mr. Murangiri, you deserve more and think more about the Meru County. Kwena John Mutedi ariwa karibuni sana. Edward Caleb na Murangiri inkuburi boya mno. Okay. That's sawa. Now, far from kinatumira chiutumwao, I was here, Mheshimiwa Caleb. Gavana nacho kirinka dhura batwi kana Meru County yo dhurandi revenue nyingi mno niyo number 1 ino ntubo wa kuintroduce cashless na aromba nende nontu president na mutethe tikiro ya ni bongombe na kuromba samo kenda ngombe chongelo cia no ntubo production area mbere ma mbuge tembe ibu bwaga mukario Meru erewe that revenue correction process na ti process sinkai Mumeru na bati umenya it's a process kuma arambe chachu tio akiara ambe chijukirwe process ile ambiririe ki assembly nontu indikana ria twaere na Mheshimiwa gakujire u itwetetie bond revenue correction ki committee yakwa more than 4 times more than any other committee ria itetie antobau na kira twabeta iria itutega tuona most of correction yetu ititherwa yongerekete kai kinyara tugite as an assembly no tukomitengera kim budget yetu na gintu kiambere kira tuonere thoko cietu cia Meru itareaga revenue tukarandina ndu jabara batwira kira tutiurira revenue athirikari ne market athiri thoko cia kwa Murangiri ukethiri pete issues anga tutire revenue no thoko yetu itiri tukoria bond thoko enu ikairi kwari andu bare ya revenue so as an assembly ninkwenda chokeria assembly yetu na inya chairman yetu implementation ya inkomuchokeria nkatho the moment twategera issues nini those petty issues ili kuthithia andu batare revenue
itwete twa inga marinya jara athire itho kwetirigi athire tina stima athire tina ngeti twa make sure antu baria bothithura mantu jaba kwenda kenda bambio ya revenue cia ng'ombe anga itiko ya revenue no ntu anga itithithitwe. We made sure as an assembly to allocate funding ki executive implement those small issues kenda mbo collect revenue. So that one area edithite revenue ete ongereka no ntu President Ruto atarararo gedo ko genia revenue no menya antu baba ko genia revenue no be gunya be demoralized no ntu bopo arara batimami tuje ingo bibinge byabyo bere vitareo, but we suggested because patina security as an assembly we also suggested that antu baba with security barara tuko ko genia so antu bara borara ko genia revenue ra tembe no be gwe demoralized adrana nde baba itanguge grore reta ke the wrong person metu patinya da nunkada wankada na ome kendinya ora ungi wirutere aigua atikeigua inyiretwe gintu kiria mpumba kuga ni revenue yetu ikongereka nkuruki nuntu thatu twitikaniritie as an assembly na arakubati kuthithwa na ndi chairman of finance arakubati kuthithwa gintu kikwenda mbecha tumikishwe igutonyo kera kingi chombi kuma gintu kingi cashless. It is the same assembly ira ejire twetia jambo pay na murangiria implementation akauga the moment twetirie committee akwa yetiria antu bara twategera jambo pay urereaga jambo pay ereaga mbechirire nyingi chieta kemiuko yantu and the moment that to realize rewa as a committee na I thank Mungai nini 11 to I draw very open ate kuidania akauga na arua ombi ko no rojojo we made sure to make suggestions what should be done about jambo pay nitwe let us procure another system. It is the same assembly that identified that we have a loophole ki correction yetu embecha na itubati kuinga loophole area. So as a chair wa implementation dabaretere suggestion dabera let us implement this and this and they took it over and they made sure it was implemented. Another nini nejire na etonya the other day turona mumiru na no akuire adhanu ritembecha na star 412 hash ureta ukero ange gwitana egwitanga na egwita county ko. What we did as an assembly itwethirie kaire another inquiry tumenya why exactly mantujajo ukarika. That's another loophole twaingire. So ankuire mtoro tigwitikiria raw ire ingigo kwa kawe because the executive will never perform by itself. Abati kurungama kauga we've earned a working relationship nyada tutigwatanirite on many other aspects agetikiria assembly kwiro ebrete nawe I implement executive nuntu atumbi ku create sheria na implement the same sheria. Wow. Nungwa tondoga kintu kyabiri uinga mantu angombe. President Ruto na bati kumenya mantu angombe buga nuntu ndrona ngombe ko tutumbi ku kurunga mbere president tumwere bwa ngombe ira twete ou mheshimiwa uredi uga tutumba kwira president na ndeta tutunganiri ingombe ira thatu turare acho nuntu thatu tutegwire twetwinde ikori ngombe re kweja no adri no dimenti ikaija no ngombe inya kidenta constituency but antu babe na dina na kaira nkwiribo baingi. So we need to identify a program that will be touching not just a few na oni ngendo kyunga demo tongeria with a loud voice na murungu adekera thako enkathuria but I'll say it because it's the truth. Ati ngombiri kwejano itubati kujana workable formula. Nya president na meada no kwejana ngombiria itukwenda workable formula. Ure nya ugwe mukario Meru. Okegwa we part and parcel a project ire ngombe kwejano. And as an assembly no tutukariria u itume what to be happening no tutukuga we are making a budget, maybe we will come up with a structure. Ure mtu onde akegwe part and parcel. Okay, far from that, Mheshimiwa Aurelio ni mantu ya MTF. Babu bura assembly kudeta for a very long time. Na ingutikia mantu yau nontubu eno tongere bwa assembly. I expected maybe the majority leader kudira kiandrezi untubu kide chairman ndio kwena but trona any of the MCs akiari. So paubure MC still na president yeko no bukendelea ku still na president ya tukuitha tukuna achoge na bogiwa MTF iteko wakikire wondi chien. I think you Edward denda kwaria mantu makai MTF na ngwata ni dinya ya moya finance ya twarire na revenue yake ya Meru
mbere pio bugu kaleba huwa manto revenue it's unfortunate no ntu kinyarere kwa revenue ongelekete itikwiro imbibi bitumite ongelwa na ito kuona sometimes nye MCA tukiurwa muno kana ekirwa assembly ebwithia but bire executive kana bira governor ati uturabwira ne abwira assembly ne ankelokeria milioni 70 cheku procure system ya collect revenue okay akwithira assembly tu itengui nene ti utethia executive kuruta ngui tutikilukia lakini no ntu itukuona itukwenda more revenue itukwenda Meru etu itabwea. That's why twakilukirie na twakilukagie nya mantu ya mwinya twindwene lakini tukaile tukona mantu ya utethia Meru na twakilukia no tebwo buke ya assembly ira kinya twindwene ntune kana njiro bo utethia Meru turi okilukia na ndwa ya assembly uti waru ya ira into etabio kwawe kana anything. It is just a difference of opinion. Okay akwithira uwendula nge akwiya uni ndino opinion mwanya na eku utimbitikiria then utirio tutirwa but ya tongoria tubati kumenya Caleb imutongoria na opinion tia weire na chio na chiakwa imwanya lakini no mwanga tukarende turie consensus lakini tekutweka no mwanga bura Caleb akwenda ilazima bukarike kenda tumba wita mbere. So it is impossible. So number 2 akwa revenue still okwaria mantu ya MTF. Fortunately assembly tuire tuerwa 531 million Kenya shillings chikuyu kwa kuuma ki mbecha chietu cha Meru County cha chokwa Nairobi kenda thirikari nene yana maraita na matinga ya kwenja barabara chietu rua rebira mbonere byandiki mutandao ne uruto na burarerie awire bow pump 230 million into the Meru economy that muntu Meru na habati kuibwa atongethu itobecha tu inwa nora another kwenda keke yai tengwe mukono yane angiri yayo kwi mubundi aiche kuya na nyondo na whatever anen kwi muntu enda kia dimiti kwi wenda kia chuma nwe na bia kwi mwe kurwaru ai nyochuru akayarwira antu barabara thete kubwithia ngweu ntuku na mbecha chiao. That is iboto kwareria rirakuwa au pump kana ba pump 230 million through the housing program ku Meru. Now dendo meukia atiri Ruto aitwira au pump akureta kende tutethia na atwe thirikari etwe Meru County gwira nene enio niko yuchetie rwero ichoka kiaringi Nairobi ni kenda muntu na underwear ateka urerwo dimiti muntu raichi kwa chuma ira ibwetha kiagethera indaracha ationa muntu omwethia chuma muntu karaita kawe contractor karaita kawe mbu akutura turia tupaki mutindwara ationa muntu omukomborera. That is the reality irerio rira tukwaria tukaua 531 million ichiaka matero chungu mu MTA boya ile MTF utamundu by the akorwa na MTF bila tukwariria ni efficiency na effectiveness ya program hii ruari ndio na iwo dithatu kana inya mwangatha hii MTF irakinya. That is ward Mbeu ward Nyaki East ward ya ndona ithatu mbwe imetongu iretere kwina ward ingi 41 kana 42 itiere mbere ikinyelwa. Now okay akwethira kuma rere lonchirwe mweri kayo itete kuthira mweri umukayo itete kuthira lakini mwangatha ai ward ire ikinyeli ninya ndendo chiurio tiri mwaka yo thirikari yuinga wa mweri by mweri yo 5 ayo 6 mbia ikanjiria kubangwe nyabura chia choka ire itetumikite twina mieri ingi wi thatu kanena tala o mweri ward inya kana ithano at most ward 20 kana 25 ikethira ikinyeli ni MTF ward winge 20 irethira chieku na heu nio thina toru ya MTF nondu mbecha ira baekeri 90 million chia mbere twatiethere chiekeri thirikari kiraitu lakini twetikane reach endele. Unfortunately more than 21 around 21 wards itaombere kuona maendeleo ya MTF. So twauria atire intirie kama tere murio mama ayuo kema mi ayuo ndeno ndo igure mo kuendeleo kama tamurio ura ndo ne aremerwe ku clear the 45 wards kuringana mbecha ira ekerie ruta kana nguire ya 45 wards
eruta 21 so ntiri ne mamia murio lakini twetende tuona 90 kwana twomiretera murio 531 twomigalilia ibwo mkwenda ombera ntiri ya okera antu betu bakaruterwa ngwe ikethera i contractors betu by mweri leo kana January ya turirua mbua January ke kuthira contractors bakethera bena ngwe no muntu ena award leteke aitete kuruta ngwe na contractor ya muthara tuakethera iko ai municipality ore municipality tu enjia kana kangeta kana you know abogeta east kana west ni antu mwanya so omuntu areta utuye machine yake nionjere na yao ingwe kuore MCA na kinya executive ni ono ntunyayo inapate kwa ile mbere bara ya muntura bete ba ile barabara iri ibo twende bwithwo kwina engineers be ya kwina road inspectors bakaya bakaindia barabara na kuma uende kenda bakaandika barua authorization bagawa muntu na rekete kuringa na ngwira abatiwe tatia na hariwe ethira atereketie atimenya kuriwa so utiumbo twira uwe we governor that warutire mbecha no ntu no ronere contractors ba Meru bate kuruta ngwira ibaterie urate kuruta ngwira ibaterie kwina road inspector akaandika barua ya authorization ekuriwa but now today we are in a position that ni MTF tu etera ete ompala kario uwe obura wona nguru eta polepole kana oyabura wona nya eta wasnail ekonyo polepole orera ke koro kinyila ward chionde unfortunately kethera kabetere the contractors we ruare barabara ira to kwariria tukiwa abura ithuki muthara tukiwa abura ithuki municipality tukiwa iku yonto ya muthara indonere the other day ndene documents ndona nya BQ ne bwithi okinyere level ya kubwithia BQ contractor abati kwithira enjirene but unfortunately ateya no ntubo kwithira barabara era equipment ira irio ninkai ende kato iwetanira ni mwa line yetumi lakini ukethira kwina za inyarira bwita kurebia kurebo yanto kithumba kabweka irwa saving base kithumba anto baka bukani yanto wore lakini ende bwekera saving bay mwana kieni ibwo kyoyuri it's unfortunate fair enough kuyankurite tafadhali kabombe tikiringi choki na kenjira iwe CMC nonto very important kindly jira we CMC na thinene na ngwitikiria it's my responsibility as the MCA kuzwa nkiri present yantu baba kathabetiri tenjira enjaga na mheshimiwa akwaria na uramba ngite kuthithia na ntubara au be having a community balasa na ntubara mbere situation ira twinyo na ndathiri thatu twingwa tumarandi tangi chieto athe NDMC wano tunde na the bigger responsibility athiri iro rijiri thatu mbagurire chia moram thatu twingo twithithirie nje nonto the moment tugakarande twambi korotanira biara mwana inchuro CMC nokugwa wemburia iri wathithia njire nkuriro yo mono lakini antina ine other ability as a person me atanjirere kaditwa tembe no already mikiri tembe chiayo na MTF unitari menya centimeter emo municipality the last financial year na deda ine ina nkirikaire 11 million on top 3 million ile ina nkiri so ina 14 million changira lakini itari menya centimeter kwa antu bara ba CMC ngwetekiri responsibility yakwa I will come twana ni diabo na njira ya kwenda na tutikworota na biara twithithirie njira era athiriro ritha tuinya na mbere yake mheshimiwa Aurelio no ndinkume atinyire twa njira atwari atule ankwire au tangwire ndu atubongele karebe au ni oturetere ange kurare ngoro muthanga uni nkunia ndaurire ndaitantu atwarethia wikira muthetu nkoniene twathika ndarache uwe ko bati imathiko yareo na utenjire wita so katwetire twiruta twitwingwa antu beya na ninde yankonia so au ni otukinyete na antu beya tutireka bare iwe ithina no ndugo gwithire MTF itire twichiumio batethio bura tukumba first aid maybe nyabweterete ndaitare ya na ndaitare no akuenjirene utetera antu bakua na ndaitare yake akuya barakwire ate ona utethia so turendelea kubwithia first aid nturene chietu tweterete MTF itu ikinya nturene chiao no bugibwithia first aid mheshimiwa Aurelio kiri parting shot yeku kiri antu bambero na muno baba kwandikite bo muthara nyate wendo bera mbere pio kamba mbereria ba Meru kambwe batu tukaria assembly kwe mantu ya ile areo kwa mbere me siasa irio nyinge muno antu bakira waita ke governor bangi bakira ibarete wita ke governor bakira wabarabate bate wita ke governor abakamatiria akiri ointe kuthwania kwe muntu ni ankamatira akiri kabisa ndona rende nya mwezi muo mwaki wa ati ni speaker akamatirite antu akiri
ati ni Ayubu okamatira antu akiri tikumenya Ayubu kai umurungu okamatira antu akiri na arume bara bonde bachin yonto yaunda chindana na arume 27 kana na antu 27 odi ne kompa MCA tiwite kianda kamatiri akiri bira decision era mekimbe kine ningwa na for the interest ya antu bakwa uni as of now interest ya antu bakwa thai kwenda kwa ile project ire ikubwithwa burita bukekera mbecha ina department kumau bukambiriria kwelenkana ke governor ringi mbecha ira chikwa wodi ku na nyinge urachiekire ina department. Let's say for example barabara unimbekirite barabara ekailotha na ekirwe 3 million itwekirite barabara ekuma Karachi wita Mwanka Charuru itwekirite ndaracha ya Kauyuri bridge itwekirite ndaracha elubwatirwa ira chekeri mbecha chia kubwithwa but woninte menya kubwithirwa interview no ntobite budget ine mbecha uchekirwe department ine lakini inda chiwetete akanwa so kankele kana kenda ibwithwa kana inkwiro mbele kana kenda ibwithwa you see nwekirite mbecha lakini mbere yobwithirwa no mwanka wete atia now batwe tukaria antu baro kwibwa itokwenda kubwithia ira ba wita itemized budget turienda antu awoni mbia chiekairwo department ine to wita akwara kimbi bikabwithwa katwara ke chiandiki in the budget itself na ibo antu ba kuibwa mwanka thaiba kuwa batu turenda kurwamirwa antu 15 million katwike 40 million rutererwa budget 40 million twena bill yete na yo mantu ya mwa equalization bill ekwanani antu kenda awards chiona mbeche ikwanana so the parting shot ekwa gere antu ba Gerin ko ite yes ke parting shot ekwa ke antu ba me eteke MCA babwethie bill ira bakwenda okilokia na bachoke bakilokia budget ina marieto ya project na mbeche ira bekirite ndene project yu ndene budget such that inya governor kinyeke ya kwa president ateomba kwa lola bira biandiki budget ine na bibio control of budget akatu kwa approve bia itanturene na bitemenya witakano so that is the only way you secure projects ya kuna antu ba kububwa mbere boya ile ki antu ba kwa muthara mbere atiri mwaka iyo karibura yo kari na katweterete twinde nyani kambeterete MTF baitatia bayetera these other projects katweterete bayetera na kinyabike yakwe bikalo lobya ikwenjirengi ote muntu amenya kuria no ntubite andikinde budget b ni ntobira bya kelukirwe but now going forth na uni ethwanire yakwa is that mbecha ichi onde ichi tuwika ironde ne budget na chiena marietwa tubwethie to simplify programs ira chieka no ntukachi ya lumped up together mbika lamp up together in departments china mekiri specific projects in specific areas with specific amounts of money. Thank you. Caleb, 1 minute, please. Little Keria wala Aurelia Tigera. Yeah. That kwe wandi muita benefit buru kuma rira twa kurukiria budget no to maybe MCA wao bate watana na executive so ore riuga kauga twathithia gintu gigwetwa itemized budget. It is a nyaira to inone itemized but nade tukamithithia ithirwe itemized program and projects ikugatia MCA umoto atega adra no nyakika no ntima na didire twenjire ekomi indo ya MCA municipality no to stand ka maybe other issues atadidiri nyanjire emo ke budget yetu tukambong'anania njirire idithie twathiri K1 level kokwe antu bamwe tha inkera TV na bamero bombi ko da bwegora omono abudithie twenjire ninge bwegora irwo rongo tibia didire twe twitete ko budithiria gintu gita itemized to make sure wondire otibio chia dithirwa nonto datu tubati ko twene equality twene equity na equality at the same time Meru County alote mtu kaigwa left out nongeigwa we okiritwe ko datu turende ko kuthithia Meru ka wondi chetu chionde chigwe che part and parcel nonto revenue ya onde ucorrectiwa tu correct twinde equally ote mtu bati kwithirwa kiga wa left out ke development kana igwa left out nonto stand here. So gipating shot ya kwa kiantu ba Meru new that together to make sure to bongana ya bwinde kiantu ba municipality mantu jamenge nyamo shimoreri uga ituradithia budget irera akurukire but this coming budget jaunde kirite bikibiki ndabekite milioni 3 baewa kikundi bio but it has not happened wejantu bathoko indekinuntu nani by the nature ewondi kwa indifferent na wondi ingi so this time coming budget to make sure to kumbanje tranto beto na bakaigwa be part and parcel
na bwe bagwiritwe kwithwa be wow ki thirikari ratu ine. Asante sana, Mheshimiwa Uredi ntubo kuona kanya kwa kwarania Meru na kinya Kenya. Mheshimiwa Kalibu, asante sana na nturera ndengwita withira ukiona kanya kwa kwarania na Meru na kinya Kenya. Na mutegeri bwana ntubo kuthena batukire mubango ya Rais siasa kureti zoluza pleasure kuthana babu na ntukitha ati babu mubango utitwa aro ya siasa na tukwira amount yonthe na tureka cha mubango tukiwa it has been done and dusted. Thank you very much. Asante.